Laingut kinoyalam barat ba juga National People Party NPP ke pengentup yuba mi sengi makri advisor ke NPP nongpo blok nang tau ba stoin ar sengkeli working president NPP nongpo badu ba Lawrence nongrum sekretari berim ke NPP nongpo blok menta kesengi kila penbena bagi kila mino nak parti NPP bat ke lejban penyeso purano syak parti kongres hakate kesengi bakite kin nongyalam ba khmat ke NPP nongpo blok kila penso syak kongres kila donru shibun ki wei ki badai ki nongelam ki pipi ni ki snong ba pher bat ki bala penbena yela de bakila mino naga parti NPP daga balet man penyeso no syaka parti kongres ye ki ki nongelam ki NPP lembat ki nong krisyan ki bala penyeso syaka kongres la pediang ngubha ye ki dauba MG Kharshan Lor President ke Ribhoi District Congress Committee RBDCC harangkat ke Jingdon Lang Tokong Joblin Scott Shila President Meghalaya Pradesh Mahila Congress Committee uba SW Malay Presiden ke Nongpo Blok Congress Committee lembat kiwi de. Heben merenang maki. Tengah ngoban ngu bandam ni pi. Ki perlok ki balawan na ki jaka ki baper ten dak do jing amne ka chuki ro mar e jaka chong ro mar e ya jeng pipli ngopap nang tama habay kren ni kumi hai kamat mar e je mar e namar ba manchuar ko kongres e bor bhaga hanrei menta ka bor bun lalut mar e no tekadei na kata ka daw mas ngoban ngu bandem ya pi ki nong krisyan ki ba ki balawan senran ha kane kesengi na ka benta kane ka jingpan yeso jongi lang baro siya ka parti kongres. Haka jing siya kidang bun ki parlok ki baong yenga apswa sa bahe wa numrung re ngin ya rung lang apsi tayo apsi nai dan re ngikum kiri urang ba laingot ngis ngau bakane ka de por ka bala i bhai ngi bandrung siya ka parti kongres. Lada de bang kumta ngila de ban sengap ki ban apsak hendiat por dengan ong yi pikum ban aiksai ngi ngilong tang hendiat menta Ndai ki babun balang sadin kidang don. Ngapan mapru ya ki perlok lese ka jinya trekam. Kidon ki perlok sibun ki ba ngimla ban ai kubor ki bangin penyeso sa parti kongres. Mane meste paswa bangami na ying kidang don ki perlok ki bapun nga. Ki ba nga are ba Lawrence kumno kunta. Filamut benle sa kongres mo. Bale yang apim yeto. Laset rendang mo jubab renang no. Namar ba kumno ngan ong iki namar ba ya kane ka kubor kumbay la ong iba amin iba ston ngi penbet manu melatang imatang laisngi ka final ka ba ngi perlong menta si tarik kajing kren o kiladon kumba si tayaw ai ba kajing thrang benrum kongres kaladon arsne mi ai ten rei kajing kren kiyan si tayaw berhadin nanta ngi layarai laingut ban ya mi sakmat ban penyeso suamangi ban ngalapan map ya kita ki perlong ru ban ngasimru ya kane kalat kelenti banong ya kito ki perlok ki bamsem lapoi mentakasngi bat kaba ngikum kilidar ngimla ban poi ke jingtip sapi ngisko ban penmap na ka bantakane bat ngidang yan mangi sakmat ngikarpat bagita ki perlok ru kinwan nadir kata kadai kaba ngi angnun kum kilidar kendiat habang ya kren siapang kadai kasngi jong kajing panyeso jongi sa ka parti kongres kumbala mai phang gini garan ba sakmat ngaru ngalong ubam pelasu haga parti kongres nadu bangalawan pule na Bangalore house name arajar karway nga lalong unong kersan barat ba jong ka parti kongres arajar karlai katsau haw arajar katsau habau kertong jong ka kongres urem ngaran kan mau ngada yampai donut bat ong di kiboy de jam puslup da jam barem utau pertong jaga parti kongres kata por Henry pitip haka politics kidon kiba kum kiramba ngihap ben pet na kabenta ka dong katany ngihap ben sim nya karai bat kumta ngilalit haki parti kiba per we are likely ki parti kiba ngilapan yeso mensua Henry ngis tu
Bagi pajba jong kanong po konstituensi kidang thep men sim ya ke parti kongres. Bag ngala urban proof ya kata ombangan syukran. Ngan itu ipi iwe ji itu kana ibaktik ya kaman sim jonga balai ba kapan urlongi nga bang perkat ban paidin biang saka kongres. Hajar arpulai haka election MLA. Baro piatip ngaladei unong kersan ubarat ba jong ke parti NPP. Hakas kita but imei du jonga ngayai rengkan suapan terbut ngong i mei kisakan mau dalapoi bihate ya teman tepin sapek bah yang kene ganombar berkeseria pipet bat nyon ya kakot ngong i te imei laleng ilanyon kalapak tit kalahun ke mesim kanumut yes tak telah tikena hakakot. Andai lami sabar ngageli akan dia tep pabe. Muito kaktir me hakaktis me tep na. Kata kade kejing it ya ke parti kongres. Kejing it jong temen kikro. Kejing it jong kiri orang ba nganut benong nganut ban challenge ru. Ladang ye kun ya kano ke election menta klem pisa klem tengka klem kejing penbit nganut benong ka kongres kan sawan fas sapok nopo. Kata kade kejing it. Bat habang ya kren ngasung tu mentah ngene ke kendiat sengi. Habang ile islok ya kiri orang ba. Lek selok ikilong kami kikun samla habang iong to kersan lem ya ke parti kongres ngirung ila yumut benrung kongres. Ki ai daka ka face lane ka durkmat ka bapu samarki. Kane kejing pan yaso jongi mentakas ngi sa ka parti kongres. Kumba i presiden jong ka RBDCC laong ngingim don kano ka hidden agenda Mr. President. Ngiwan da ka bakhoy mensim da ka bakeloy mensim ban penklan ya ka parti. But on the first day bagay kendu ba di president ngada kran ni gigintin. Kiba lada ngirung ha ka kongres ka syong ngapi hano pingbu yingi. Lada pingbu kum ginom tebudru ngi lalong ki bakloy. Lada pingbu ginom kitkam ha kano ka jakaru ngi lalong ki bakloy. Lada pingbu yingi ha kano ka bentaru ngi lalong ki bakloy. Isgo bangidon parti kongres. Agi ni sini di bala like ngadon hapo parti. But undon bakle ini, undon boy ini, undon ba moyos nga wing dikren dungi nakam ta ko pa ang kadong. Nga apply fee nga di parti na parti kongres. Adu bangadang bot adu kali kita maladon. Nya don hapo penyelam jong mahe di lepang penyelam jong hapo parti. Bada dangi pai sakit ki balai no nidap da kajing sosi kanya gayi mengisong mentaro nya don lang penyepet kanya pet nang tagayay pet di bahag met juga banyiru hangne ni don sibun ki dinya krem nakam ta perekapan dabang sementara suppose nem guna nek pati ko nyalam dong chief minister dungi kandat kisang ma kumunong yalam ni makanya ka parti kamla ban polis ya kanja nanok ko ale iiba nila suyay tangbat kanega kibliu ibadon ako ka office yung betis hindi kamdon kono break pa. But kailangan kita tuki observe ba aja dengan dong di katai di dalam. Idor di invent mesti masuk ke atas nalar tahu. Hilok kebiet, idor aneh. Ini di pot ba idor minta kat lengot. Wan lang akhir ke sini. Jadi, bagi ini hiburom ini. Ini malah tertahu kiawan banyak hilang bagi habang ni. Parti ke bangi John, parti ke bangi Mod, bangi John ngijang mentah. Kalau ke parti ke don ke puak. Oi cia kumula keren dah. Kalian jom pi kilok di ai di kesan, di bangi yakot ni awer jepti.
ni hak bersaing dor mai hak saing parti kebayaran kador kubal ong ichaman batip nadu kaprat legal adu kahai legal kata ini batip nadu urang ini cuti adu baru spa ini penjelong kual kong ini penjelong kaju dia pun bagal yogi hakina kisan parti kerja tu dah kaburong ni kiwi parti original hadil hi kamut ini hero kata kadang partai ti kamut ka kongres kabawa berjalan cuma bakawi ke parti kabayalam dia kali dia ini haduk mentah jadi kita ke parti kongres kata kali berdon donut ke jong ni suong bagi don ha kade kacik cadul laningi ong bagi long terakhir kedong kita lada kane ka soka kabayalam na delhi ayu kan penigi ai lada ngindon hantai ni syam cipun bak ke jinjinda naka bak tang ketok kan depot kawan aku banjab kajak menteri ujungi ladang ngidon nak ada kapati kapanut banyak sai bat banut banbat ya ita ijung temai kajing lipat dijungi hantai hapo jadi nak nasudi bani ai kata kapacat tapi ini dia por iban mata bat nak burung yang di Jerman nah hapan keren lengkot nomor ke por election di babun bak ngidar kamban ya keren jela kejungi ke parti kongres hagi di kindiat naik beladap kilai baglalong kumtu kijingjia kiba barok ngilatip ngiladu iki bubun ki nongkersan ki nangelam ki barat ba hapo jeng parti kongres bat kumne mentai ngilasa stang paramngi hamtam le hari boy ngilasa stang para nangelam ki barit sudah henrei da kijingelam ke pasat jong play da kijingdon dekat ke jong play ngimsim ladu musim ngimsim nasu marwe henrei ngelayo pat ya kene kesenjam keba ngela pedang kene kesi kalau kesini sak diken mau ya ke parti kongres keba sedang menta napo nongpo konstitusi bat pin soi terter hakiwi kwi pat ki blok kum ke jirang blok kum ke mahoti blok ke umroi blok bat kongsing blok kini ki penrung kerteng kin senang ya ha kini kita yo bat kisi ki pasawan bat kini kita kisin ke pendi ba ke parti kongres warla kinong ilam kilamino kilaino ek parti kongres ndai ke parti kanang ku kanang pieng kanang klain pa kanang obor pat ngidon ke jekirman ke baskem baka parti kongres sashi sirpat kanyo ya kebor bat yo sunsar lakam hapo ke jelahi jengi boro kowe